megalayapost.news. Ka office video omling blong haringkat ke jingi don kibriuna ke HDC ki ila kanong po sadasya Bright Marwell lambat kini lam shnong ke bernihan mentakas ngi kila laik banjuri bi arteli ki sekah yau bernihan ke tanah ke benta bentai ke material recovery center ni ke sekah bansan biang yang kinyut kinyer kenang bentai la kami ke jing jabok berwan rapan i ke kuit ke suba agatan bernihan hi berok koi hakate ke jing laik jurib i ke jaka na ke benta bentai i ke material recovery center la sakhi ke jing don uba Eric ke dekar video ke omling blong nang ta uba e besai my deputy secretary in charge waste management ke HDC Balui Sterling Dok Sekretari Ilaka Nong Pok Sadashim Ukan CM Karat Marwan lambat sibun kirang basnong gathan bernihan habakran sekilat petai kubor hadian kejing jurib uba Eric kedekar uloong bagatai kejing lek jurib ya kita ki artli ki zakah ya bernihan kedai na benta bentai ya ke material recovery center kabala urlong hadian baladep banbu proposal dek office video omling kata harangkat kejing trelang bat ke office deputy commissioner Kariboy district susu uloong ru baya kejing penmang tingka bentai ketika material recovery center layu lembaga national clean air program kabadai ru komisi bentaban penteri kami ya ke solid waste management plan C2 segregation of waste. Each and every household kin don be ya kita ki vermicompost pit bangin sinahi mangi. Nakata ka proposal hi bala ayo ya ka sanction ru. Each and every household kin ki push nong kumba ki don ngatharai kumba prahajar ni yeng. Kin sinahi mangi da kitu ki vermicompost pit for organic waste. Also another option naman ta ka organic waste kadaiban ngin identify kita ki ba risniang. Begini ke organic waste ngin lum ngin de haki. Mati hang ni kalau don tangka recovery center tang mental ka plastic waste. Nama tani ka industri hang ni hat tani ka san meran tu. La aknduk plastik ki any type of plastic, plastic bosong kwai ni ki plastic all types of plastic. And they convert that into through process of pyrolysis. He convert that into reusable industry. Last time ni aya one lang banyale inspection don isordar don irang basnong ki don lang ni tikia propose ya kan ni kaca ai kom kata ka material recovery center the idea hang ni kalong ba haman ki ngin ai ki dustbin ki kali ki ladon betkit kita kini ni pada ngin tang ya ka recovery jong itu material ki plastic material de nak lagi plastic material ru wilayah wilayah koordinat pertubangan industri ni fasia industri ba recycle di plastik bertulung dia ya ka yang dari hadir tu pada ki dish ki industries di hang ni long ya propose kumta ti long ya ka sanction ru wilayah yo ti ka pisar ru apoi ha block di recommended wilayah sedang ya ka awareness campaign awareness campaign it's a very important part of this entire project jongi nakadeng jonga secretary jongka ilaka nong po sosial ba hajing siang idang system ti dang mentalai penai long patutip ba hawi de penika jaka te kumasyu benrap nakajing ong jong administrator jongi badairu deputy secretary jongka diskonsen te nakaliang jongi long hawi de peneka benta long hab paniti nya kendiat nomor bakidon ni komiti ki bagi la de form pa manswa te ya ke komiti ki bala de form manswa long hapan pentemai ki hapan wat ki isla la hoj ngisutnat long haba pej jing khut jing suba mar kumbai i himenta long pi i ti jabo jaban umte tang na po yo kini na kini snong ki ba parja phan kum la ban ong kini ki asam snong do snong ki jabo jaban ki berat nang ta pi i shu setai si po jik hajan office jongka seng FKGSP pi hang tur ki dong ki jabo tegi don kam ia kata project menora ban recycle kata jabo ban ora yang jingkhut jing subah hapo kini ki area khamtam kini ki sunong ki ba im man kasngi kayo lei ka batang sisin siteo dengan so mun ong khamlong kansan kini ki sunong ki basa marjan te nakaliang jongka ilaka nong po serjep ni sokmen la ngila ban penurlong ni kana project bat kadar basnong kinong sinong jangan ka thagro kidap dag jing kemen ngathrai ba kidon jing wisno ketilang bat ke laka bat karaj ru kebaidan lang de ngakarmen scam bakane ka project kalong kebaya ya BNT bat kasinong ru kan ya ka jing mitai jingwan jore pujung ini ka por kalong bana kaliang ka office jong video ki patip kadu ka jaka ka ba kahima kala asya ka council te de lewan ta sing nai pe namar ka jing thuning ko ka de satai sakman
ande dalai wan ta si ne dan mark kami latih berjaka kami setai ka di sini sedin palamang da ka himaya ka dis council te takleng ka hima te long baklo hi ban pediang ini ke banwara ku suban namar kalong concern hi kara ka kya hi jong ki nong song yo jong kisnong jong ka jela hi bro ka we de tanga tanga we hinga kan men ba ke ini ka project kanya dengkar dengan ka blok ka hima anta ba ka dis council kanang ba ka kam kanum sateng kanum lam seno ka liti ba bakra kanang ba kam kan ya be ariti tanga ta hi kam bani ithan ke ka ba hadir bareng isi pen be na ka hima ba ka blok ba ka dis council kumno ngin yela kan jaka ka iga benta ka badon kam hakayo ko duna bang kalong ka ni ka jing ka awareness ka jing pen tipai ba na mar balai na ka jing krum brad jot brad jabo ne kam dong go ya be ya ti ni bagla su ya brad bisa tai sadin gendong kula sulum ka jabo ne kala su tab lang haju lum lang haju ya brad bisa tai na tak tak lang ka tu sawa te ka pejak khai ka wa te kam no ka be itenan namar sir pejak khai ka wa mu ka yang kam dong ka subah an bok hina kaliang ka enkap hi ka lasim ni itu ban pe ba kan wara biang kata ka jing itenan jong ka bernihat tene kaliang ka sarkar u ka lasim kya hi rengkat ka blok ngaleng da office jong DC ban lai enjoy ka hima te dis council u kan ya la ka jong ka bentahi ban pe ba kan ka jing ka jing subar ka don hi namar ka dis council ka don la ka jong ka waste management cell ka bang pe tang balong ka kaliang ka dis council bang dang duna ka expertise ni depend ba ka pollution ka Meghalaya State Pollution Control Board teknik suki nang ya tulun ini kami nang ya nang putri kami tawanang ni sakma nang pe lalang ya tre rengkan kadis council ka hima barka ka jela barka sarkar jela hi kan wanra jingi ante kan wanra hi ka jing bai nagunta bobon balang hi ningkong ang akwa ban ay ka jing sungu ya ka district council i deputy secretary idon hangni ban ni mentas ni ban pe ya kan ka jaka na menta ka material recovery center te kan ni ka material recovery center ngi ya bu proposal na kaliang ka block office baru ka don ka jing kersya na ka office jong UDC bat ya kan ni ngi yo ya ka funds na ka national clean air program lani ka NCAP te ban penya ya kan ni ka program ngi don kam ya kata ka solid waste management plan. But part of that plan kadai bendon kan ni ka material recovery center te ha kan ni ka material recovery center ngi don kam ya ka jaka te menta ka singi la don lang i deputy secretary IPAIM im yang raj marwe ru dan dang i rangba snong ya don lang hang ni ting dai wan pe ya kan ni ka jaka hang ni ting ya so ya hab namar balai ba kat kum ka proposal bang la ya bu kan ni ka jaka kala biang bansna ya kata ka material recovery center te ka sanction ru kala dan stang ban pen trikam no te i deputy secretary ru ida ong ba ya ka plan ru kala don lupa te ngin kasa stang ki formalities menta mo stang ka formalities bangin pa sti saka district council ban ya lang ban pen urlong ya kanika material recovery center hang ni ha bernihat Meghalaya Post.news